Pomno pratim dešavanja u Ukrajini, pratio sam i što je rekao gospodin Zalužny u intervjuu za The Economist, što je zadnjih dana rekao poljski predsjednik. Ako čisto vojnički, strateški gledamo situaciju ukrajinske vojske, ta situacija je jako, jako loša. Dakle, ako Zapad već misli pobijediti, mora slati ozbiljnu vojnu pomoć, međutim on to ne šalje. Prema tome, perspektiva je vrlo loša. Suza mi ide na oko kad vidim koliko mnogo ljudi stradava u ukrajinskom ratu, pogotovo sa ukrajinske strane. Do sada ima najmanje 150.000 poginulih, to su samo poginuli. Tolika je razlika u vatrenoj moći da ovo više ne liči na rat nego na masakr. I mislim da slanje novih raketa ili zrakoplova neće doprinijeti ničemu, da je jedino rješenje da se prekine ta besmisao, da se proglasi prekid vatre, da se pregovara o miru, da se sjedne za stol. Ne želim da nestane ukrajinski narod, ne želim da ima 500.000 poginulih, ne Bože, ne želim da se raskomada ta država i zato želim da se što prije sjedne za pregovarački stol. Hvala vam.